Dan hu Luca, it-tifel ta' sena u 9 xhur li sa ftit ta' żmien ilu kien jilgħab il-futbol ma' missieru. Iżda f'daqqa waħda, dan spiċċa ttieħed b'emerġenza l-isptar Mater Dei għall-kura fejn qed jiġġieled il-kanċer u anke l-virus tal-COVID-19 fl-istess jum li missieru sar jaf li se jispiċċa bla xogħol. Bħalissa, Luca jinsab l-isptar Mater Dei f'Rainbow Ward fejn qed isirulu qatt ta' testijiet fil-waqt li fil-jiem li ġejjin mistenni jibda jingħata l-kura meħtieġa kontra l-kanċer tal-linfoma li qed jattakkalu b'mod aggravat in-naħa tax-xelluk ta' sidru. Iżda barra minn hekk, sfortunatament minħabba li għandu wkoll il-COVID-19 dan qed jagħmlu ferm aktar vulnerabbli. Kif spjega missieru Patrick Maja li se jkun qed jitlef xogħlu bħala plejer professjonali f'Malta fid-daw tal-miżuri li hemm fis-seħħ. Ma' Net News qal kif ħassu hekk kif ħadu l-aħbar xejn sabiħa tat-tifel. He's a happy boy. He's a happy kid. He's all the time playing, all the time smiling, joking with us, playing football with me when I am doing exercise at home. He wants to do the same. Then he's like 1 month ago he started to act different. He was doing different stuff as he was used to show us. And then his mother and me, we decided to bring him to the hospital just to check. Iżda minkejja dan kollu, Patrick grat ferma l-appoġġ li qed isib mill-Maltin. Dan wara li sħabu ddeċidew li jibdew jiġbrulu l-flus u li kelb donazzjonijiet bħala għajnuna f'dan iż-żmien. Min-naħa tiegħu, wieħed mill-ħbieb ta' Patrick, Romeo, għalinna li meta jħares lejn Luca u jiftakar f'ibnu stess li hu tampar it-tifel. Kien għalhekk li ddeċida li jgħin kif jista'. I have babes as well, so when it's involve a kid, it's very strong for us to try to put the things forward. And I mix all the situation like that, pandemic and the league stopped, so the few months we're going to be unpaid of our wages. So from my side, what I can help is to post, because I have some friends here and some people that follow football, and so I try to invite them to help me with the situation. Ma jistax jonqos li Patrick irringrazzja lil Maltin kollha e kif qed iħossu tant milquh f'Malta f'dan iż-żmien diffiċli. We are thanking a lot for all the caring and love all around the Malta they are sending to Luca, and it's amazing. It's really amazing.